Pre nego što se udubimo u set programiranja, veoma je važno da upoznamo nekoliko osnovnih pojmova koje ćemo koristiti. Hajde da pogledamo neke od osnovnih pojmova u programiranju. Prva stvar, postoji nešto na računaru što se zove CPU. Verovatno ste već čuli za ovaj izraz. CPU je skraćenica za Central Processing Unit, centralna procesorska jedinica, računarski procesor. Procesor neprekidno izvršava naredbe našeg programskog jezika, što znači da naredbe koje mi napišemo ulaze u procesor ili se izvršavaju putem procesora. Šta procesor prepoznaje? Procesor je sposoban da izvrši samo naredbe napisane nulama i jedinicama. Ovako napisana naredba naziva se naredba mašinskog jezika i to je jedino što procesor prepoznaje. Ako želite da mu kažete da izvrši određenu operaciju, morate mu dati naredbu napisanu mašinskim jezikom. Naravno, to je teško izvesti, ali iznenadit ćete se činjenicom da su nekada ljudi pisali programe na mašinskom jeziku. Pisali su naredbe nulama i jedinicama. Mašinski jezik je prvi programski jezik, zove se mašinski jezik, na engleskom machine language, jer je to jedini jezik koji mašina, odnosno kompjuter, prepoznaje. Mi naravno nećemo naredbe pisati nulama i jedinicama kako bi rekli procesoru šta da radi, iako je to jedini jezik koji procesor razume. Mi želimo da pišemo jezikom koji je nama prepoznatljiv, jezikom koji je sličan engleskom jeziku. To je zaista ono što ćemo raditi. Kreirat ćemo fajlove sa ekstenzijom CS. CS je skraćenica od C#, programski jezik u kome ćemo programirati. Fajlovi će sadržati naredbe koje će nam zaista biti lake za čitanje. Pretpostavimo da hoćemo da napravimo program za igricu automobil. Imaćemo neki fajl sa ekstenzijom CS koji će definisati auto. Fajl ćemo naravno nazvati car.cs. Pretpostavka je da ćemo želiti da taj fajl sadrži operacije kao što su vožnja, drive ili skretanje, turn. I to su zaista reči koje ćemo koristiti. Kod koji vidite ovde, ove naredbe koje ovde vidite, napisao sam ovde dve reči, drive i turn. To se naziva kod. To su naredbe koje vi kao programer pišete. Stručni termin je source code, izvorni kod koji vi kreirate. Dakle, vi kao programeri pišete nešto što se naziva source code, izvorni kod. Ok, na kom je ovo jeziku? Naravno, ovo je jezik C#. Vidimo da to nije mašinski jezik. Ovaj jezik se naziva programski jezik visokog nivoa, na engleskom High Level Programming Language. Odakle potiče naziv programski jezik visokog nivoa? Zato što za razliku od mašinskog jezika, ovaj jezik može čitati svako ko razume engleski jezik. Ovaj jezik namenjen ljudima, a ne mašini. Ovde pre svega vidimo razliku između jezika koji kompjuter prepoznaje, koji se zove mašinski jezik, i jezika koji mi koristimo i koji se zove programski jezik visokog nivoa. Ovde ćemo, pored osnovnih pojmova, vidjeti kako to kompjuter prevodi kod koji pišemo u programskom jeziku visokog nivoa na mašinski jezik. Vidimo fajl koji možemo napraviti, koji ćemo nazvati car.cs. U praksi, kada pišemo program, imat ćemo još mnogo karakteristika operacija koje moramo napisati, koje želimo da program izvršava, tako da ćemo kreirati još fajlova. Nije nam dovoljan samo jedan fajl. Zato ćemo dodati još fajlova sa ekstenzijom .cs. Naprimer, fajl sa karakteristikama vozača. To može biti i korisnik, koji ćemo nazvati user.cs. Ovdje ćemo napisati njegovo ime, godište i tako dalje. To je također source kod. Svaki kod koji napišemo smatra se izvornim kodom ili, kako se stručno naziva, source code.
Možemo zatim napisati dodatni kod koji se naziva track.cs i on definiše automobilsku stazu. Obratite pažnju, svaka informacija koju vidite ovde, mislim na kod, naredbe koje pišete, svaka naredba se sastoji od reči na engleskom jeziku. Svaka reč ima svoje značenje. Neke reči ste vi osmislili, kao na primjer name, age, drive, turn i tako dalje, a neke reči predstavljaju funkcije, if, while, ali sve je na engleskom jeziku te je veoma lako pisati i čitati ove fajlove. Šta se dešava nakon što smo završili sa kreiranjem ovih fajlova? Ovdje imamo 3 fajla koja sadrže mnogo naredbi koje definišu igricu automobila. Sada je potrebno uraditi nešto što se zove kompilacija, na engleskom compilation. Sama reč compilation, kompilacija, znači definisanje jedne cjeline iz delova. Ako bi, na primjer, uzeli nekoliko delova koji su svaki za sebe i kreirali nešto što je cjelina, možemo reći da smo izvršili kompilaciju. Pojam kompilacije ne mora se odnositi samo na programiranje. Vi možete napraviti kompilaciju članaka, od više akademskih članaka kompilacijom napraviti jednu akademsku tezu. Možete napraviti kompilaciju filmova, uzeti nekoliko pojedinačnih videozapisa i kompilacijom napraviti jedan film. Kompilacija je proces koji uzima sve kodove koje ste napisali, sve fajlove koje ste kreirali i povezuje ih u jednu celinu. Jedan jedinstveni fajl sa ekstenzijom exe. Vidimo ga ovde. Pretpostavimo da je to game.exe, igrica za upravljanje automobilima. To je krajnji proizvod koji kreiramo. Proces kojim smo povezali sve ove delove koje smo napravili u jedan jedinstveni fajl naziva se kompilacija, compilation ili building. Building je takođe pojam za koji ste verovatno čuli. Zašto building? Zato jer mi u stvari gradimo fajl. Imamo pojmove compilation i building koji su za nas u ovom momentu manje više isti pojmovi. Postoji razlika između compilation i building, ali sada se time nećemo baviti. U ovom momentu ovaj pojam za nas predstavlja operaciju u kojem sistem uzima kodove koje smo napisali, ove koje vidite ovde, i objedinjuje ih u jedan jedinstveni exe file. Šta je to exe file? File exe je file koji naš klijent dobija. Klijent duplim klikom na exe file pokreće program. To je u stvari sam taj program. Klijent kao krajnji korisnik ne želi da dobije mnogo fajlova koje smo upisali u C# jeziku. Klijent želi da dobije jedan jedini fajl koji može da pokrene. To je fajl koji se naziva execution file ili izvršni fajl. Njegova ekstenzija je exe, dupli klik i fajl se pokreće. Na kom jeziku je fajl napisan? Obratite pažnju, u samom fajlu se ne pojavljuju reči koje smo mi osmislili. U njemu se nalaze razne skraćenice koje bi neki sistem trebao da prepozna. Vidjet ćemo koji je to sistem. Ove skraćenice napisane su u jeziku koji se zove MSEL, što je skraćenica od Microsoft Intermediate Language. Microsoft je razvio ovaj specifičan jezik gde .NET izvorne fajlove prevodi u jezik koji je veoma teško čitati. Vaše izvorne kodove prevodi na ovaj za nas nepoznat jezik. Svaka naredba koju ste napisali se prevodi. Na primjer, ako želite da pokrenete naredbu drive koju ste napisali, pisat će call drive. Ako želite da uzmete neku kutiju, bit će vam napisano box int. Ako želite nešto da završite, bit će vam napisano ret, što je skraćenica od return. Ovaj fajl ne kreiramo mi, sistem automatski kreira ovaj fajl.
Ovaj jezik se naziva assembler language. Razlog što sam ime jezika assembler napisao pod navodnicima je taj što je assembler jezik koji se nekada koristio za pisanje ovih skraćenica. Move to, go to, take that, put here i tako dalje. Razne naredbe pomoću kojih smo davali instrukcije kompjuteru šta da uradi. Pošto je execution file napisan jezikom sličnom jeziku assembler, ovaj file se naziva assembly. Na ovoj prezentaciji vidimo tri vrste programskih jezika. Machine language, mašinski jezik, jezik 0 i jedinica. Nivo iznad je assembler, čije naredbe sistem prevodi na mašinski jezik, i nivo iznad high level programming language, programski jezik visokog nivoa. Većina programera u svetu programira u programskom jeziku visokog nivoa koji je veoma pogodan, ali verovali ili ne, nekada su ljudi pisali programe i na mašinskom jeziku i u assembleru. Naravno, danas većina koristi programski jezik je visokog nivoa. Ok, nastavljamo. Imamo ovde execution file, naredbe napisane u ovom fajlu potrebno je prevesti na mašinski jezik, jer to je jedini jezik koji procesor prepoznaje. U tu svrhu u računaru postoji jedna komponenta koja se zove CLR, Common Language Runtime. To je pokretač, srž računarskog sistema. CLR prevodi naredbe execution fajla na mašinski jezik. Što znači da sa jedne strane naredba ulazi u CLR koji je sa druge strane prosleđuje procesoru na mašinskom jeziku. CLR u stvari prevodi assembler kod execution fajla na jezik koji računar prepoznaje, mašinski jezik. Zato se ova komponenta naziva interpreter, interpretator, jer ono što je napisano prevodi na mašinski jezik. Ovde smo videli da računar prepoznaje samo jedan jezik, jezik 0 i jedinica. Mi nećemo pisati program nulama i jedinicama jer je to veoma teško. Naredbe pišemo jezikom koji je sličan engleskom jeziku. Nakon toga sledi kompilacija, kreira se izvršni fajl, execution file sa ekstenzijom exe. Ovaj fajl se automatski kreira, ne kreiramo ga mi pišemo naredbe u C#, a execution file se automatski kreira.